jalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mopresidente Cyril Ramaphosa o sa tswa go itsise gore go latela kgakololo ya semolao o tla tsela tshwetso ya beke e fetileng ya kgotlatshekelo ya molaotheo gore e sekasekiwe gape. Most of the farms which we are supposed to access are all flooded, but at least starting this week, I hope that at least some of the farms are actually accessible. Dipula tse di maatla kwa Northern Cape mo dibekeng di le pedi tse di fetileng di amile bodirelo jwa temothuo. Ramme ka tsela e nngwe e tshosang haholo hobane ha re sa kgona le ho palama ka tšhelete re tlwaetseng ho palama ka yona. Greater Bloemfontein Taxi Association e boifa gore kgatelelo e bakwang ke go tlhatloga ga tlhwatlhwa ya lookwane e tlile go ama bodirelo ka tsela e sa jeseng diwelang. Largest World Cup in history, 48 teams. Secondly, it's the first time where 3 countries host the United States, Mexico, and Canada. Mo go tsa metshameko, Mopresidente Cyril Ramaphosa o tlile go tsena motshameko wa pulamadibogo wa sejana sa lefatshe sa FIFA. Mothoetso madume tla re diale. Mopresidente Cyril Ramaphosa o sa tswa go itsise gore go latela kgakololo ya semolao o tla tsela tshwetso ya beke e fetileng ya kgotlatshekelo ya molaotheo gore e sekasekiwe gape. Se ke morago ga katlholo ya kgotlatshekelo ya molaotheo mo kgetseng e tlhatlhetsweng ke lekoko la EFF fa le ne le gwetlha tshwetso ya kokwanaotheo molao ka ga tsamaiso ya karolo ya bosome robongwe kgatlhanong le Ramaphosa. Go lebega fa maitsholo a batlhankela ba ba neng ba le kwa lefelong la go thopa diritibatsi ka Phukwi wa 2021 kwa Ayrton Scania ba ikgatolositse dintlhakaelo tsa go thopa diritibatsi. Se se baka dipotso morago ga bosupi kwa komisheneng ya madlanga jwa gore kgwebo ya diritibatsi mo Afrika Borwa e tlhoka batlhankela ba ba sa direng ka tolamo gore ya atlege. Jaaka komishene ya madlanga e tsweletse go utlwa bopaki malebana le go gapiwa ga diritibatsi, komishene e ne ya tsepamisa mogopolo mo matsholong magolo a go gapiwa ga diritibatsi. Le lengwe la ona ke la 2021 ka Phukwi la kwa Ayrton Scania go go neng ga thibelwa cocaine ya dikilograma di le 750 kwa polokelong ya Ayrton kwa Johannesburg. Tiragalo eno ke sekai se segolo se se supang mokgwa o digongwana di kgonang go dirisa botlhaswa tsamaiso e lolameng ya go tsamaisa diritibatsi ka mokgwa wa kgwebisano e seng ka fa molaong. Fela komishene e utlwile bopaki jwa gore se se tlhoka thuso ya batlhankedi ba molao gore se kgone go tsamaya ka thelelo. In my humble opinion, I do not think these syndicates would be able to deal with the rip-on, rip-off method if corrupt officials are not involved. Mokolonele Francois Steyn wa lephata la di-Hawks mo Gauteng o pakile gore diritibatsi tseno di gapilwe ke Mashaba yo e le motlhankedi wa pharakano go latela go longwa tsebe ke nku. Bopaki jwa ga Steyn bo tshitsinya gore Mashaba le batlhankedi ba bangwe ba ba neng ba mo patile ga ba latela tsamaiso e neng e solofetswe. At the time the officers were busy at the scene, a call was made to 10111 alleging hijacking of a truck by bogus police. 10111 dispatched officers from Boysens Police Station. Boysens Police Station approached these officers on the scene, and there seemed to have been a disagreement regarding where the exhibits and the suspect would be taken. There were also allegations that the 3 officers on scene had loaded the drugs on the scene in order to leave with the drugs. Mashaba le batlhankedi ba bangwe ba le babedi ba ne ba tshwarwa ke di-Hawks ka ntlha ya molato o golaganeng le diritibatsi. Le fa go le jalo, bopaki jo bongwe bo ne ba tlhagisa diphoso malebana le mokgwa o di-Hawks di samaganeng ka teng le lefelo la bosenyi fa ba ne ba tsaya morero ono. In hindsight, I would agree with him that we should have
just continued with the investigation, and then indeed there might have been a different outcome. But that is in hindsight. Sometimes we need to make decisions on a crime scene within minutes or in a very short space of time. Dithetso di a tswelela. Mothetso re boela go kgang eno ya mopresidente Cyril Ramaphosa jaaka a sa tswa go itsise gore go latela kgakololo ya semolao o tla tsela tshwetso ya beke e fetileng ya kgotlatshekelo ya molaotheo gore e sekasekiwe gape se ke morago ga katlholo ya kgotlatshekelo ya molaotheo mo kgetseng e tlhatlhetsweng ke lekoko la EFF fa le ne le kgwetla tshwetso ya kokwanotheo molao ka ga tsamaiso ya karolo ya bosome robedi robongwe kgatlhanong le Ramaphosa. While there have been calls in some circles that I should resign, nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct, if established, justifies impeachment and the removal of the president. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign. Re sa le foo Musa Kgotla wa kokwanotheo molao Thoko Didiza o itsisitse tsamaiso ya go tlhoma komiti e ka ga morero wa go ntsha mopresidente mo maemong ka tsamaiso ya semolao seno ke morago ga katlholo ya kgotlatshekelo ya molaotheo e buseditse morero ono kwa kokwanotheo molao gore e tlhome komiti eo go batlisisa diteng tsa pegelo ya panele e ikemetseng ya karolo ya bosome robedi robongwe. Kgotlatshekelo ya molaotheo e ne ya kaya fa go le kgatlhanong le molaotheo ebile go se mo molaong gape ne ya beela thoko tshwetso ya kokwano bosetšhaba ya go gana go fetisetsa pegelo ya setlhopha se se ikemetseng go komiti ya merero o ka ga tsamaiso ya semolao ya go tlosa mopresidente mo maemong. Ga jaana Musa Kgotla o laetse kokwano bosetšhaba go tlhoma komiti ya mothale oo. The Speaker will determine the appropriate program, procedural arrangements, timeframes, and institutional support measures necessary to enable the impeachment committee to undertake and formalize its work effectively, fairly, and within the framework of the Constitution and the rules of the National Assembly. Go sa le jalo, Mopresidente Ramaphosa o lebane ke dikopo di le pedi tsa voutu ya go tlhoka boikanyego. Ke lekgetlo la bobedi ATM e kopa voutu ya go tlhoka boikanyego kgatlhanong le Ramaphosa mabapi le kgang ya pharaphara. Meka 2022 lekoko le ne la gogela morago kopo ya lona ka gonne voutu eo e ne se kitla e dirwa go ya ka mokgwa wa baloto ya sephiri. Lekoko le boeleditse kopo ya gore go voutiwe ka mokgwa wa baloto ya sephiri. MKP le yona dirile kopo ya mothale ono. The MK party is calling for a secret ballot because members of parliament must be allowed to vote according to their conscience, without fear, without intimidation, and certainly without political pressure from the party structures. A motion of no confidence is one of the most serious constitutional mechanisms available to us in Parliament. So it cannot be reduced to party instructions or political bullying behind closed doors. Parlamente ya re tla itsise dintlha go ya pele malebana le thulaganyo tsa molaotheo le tsamaiso ya komiti e ka ga merero wa tsamaiso ya semolao ya go tlosa mopresidente mo maemong mo nakong e sa fediseng pelo. Ka fa go jelengwe moeteledipele wa EFF Julius Malema a re mopresidente Cyril Ramaphosa ga a sana kwa ka tshabelang gone ka ga morero wa phalaphala. Malema o buile seno fa a ne a eme ka lefoko setlhopha se se itsegeng ka Central Youth Elections Task Force kwa Sandton go sa le gale gompieno jaaka lekoko le thulaganyetsa ditlhopho tse di tlang tsa dipuso selegae. Morago ga katlholo ya history ya kgotlatshekelo ya molaotheo Malema a re mopresidente ga ana kgona go tshabela kgang eno. We are going to deal with this matter as an agent matter. Even if he takes it to court,
we are going to join that court, and we are going to say to the court, in the words of the chief justice who gave the judgment, this matter is of national importance. Therefore, it cannot be subjected to a normal roll. We need to speed it up. Malema o buile seno fa na bua le setlhopha sa bašwa se sentšha sa tiro se se malebana le ditlhopho kana Central Youth Elections Task Force se se akaretsang bašwa ba ba leng ditokololo tsa EFF go ralala naga. Maitlhomo magolo a sona ke go rotloetsa bašwa go ikwadisetsa go vouta pele ga ditlhopho. Once you become a student activist and you want to leave it there, you must know you will never amount to nothing. Your student activism must be subjected to community activism, to youth activism outside the campus. Malema o neetse balola ditshwanelo tsa botho bano ba bašwa tiro ya go kokwana bašwa le go netefatsa gore ba na le kitso ya merero ya sepolotiki pele letsatsi la ditlhopho le fitlha. Mothetso re mmogo gape batlhankela bagolwane ba di-Hawks ba le babedi ba golotswe ka beile morago ga go tlhagelela kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Kempton Park go sa le gale gompieno. Mookamedi wa di-Hawks mo Gauteng Ibrahim Katwa le motlhankela mogolo wa lephata la botlhodi Firoz Khan ba remoletswe beile ya diranta di le dikete di le 20 mongwe le mongwe morago ga go tshwarwa mo bokhutlong jwa beke. From our side as a prosecution, one thing that I need to make clear is you need to understand that when the police do the investigation, they have to come to us so that we see the evidence that they have and assess whether the evidence is enough for us to prosecute. And once we have made the decision to prosecute, which is the case in this case, then the people were arrested and brought before the court. And we are really comfortable that we have got a case and they've got a case to answer. And we hope that when the date of the 14th of July comes, we will give the necessary documents as per the court. And we are working very well with the police because the investigation is done by the police. We do the prosecution side, and we are comfortable that we will do that without fear, favor, or prejudice. Baeteledipele ba segosi kwa Mpumalanga le Bothati ba re tsotlhe di malalalaotswe malebana le thupiso ya paka ya mariga mme ba nna le seabe ga ba solofele fa go ka nna le dintsho go ralala a profense. Bothati bo tsibositse gore ke dikolo tsa thupiso tse di kwadisitsweng semmuso kwa profenseng eo fela tse di tla letlelelwang go dira mme tse di seng tsa nnete tsona di tla tselwa dikgato tsa semolao. Batho ba ba nnang le seabe mo thupisong kwa Mpumalanga ba tlile go tsenela tsamaiso eno ya setso kwa mafelong a farologaneng go simolola kgwedi eno e le 15 go fitlha Phukwi a le 16. Tiragalo eno ya katiso ka ga setso e baka ketsaetsego mo batsading ka ntlha ya dintsho ka paka e. Komiti ya bosetšhaba ya boela tlhoko ya re e tlile go netefatsa fa go ikobelwa melao ya tsamaiso ya setso e laolang tsamaiso ya thupiso go efoga dintsho. Ke a thaba gore le gone gore mo go tlo tsebisa setšhaba ka moka ga sona gore ga gone yo a tla ntšhang koma ka ntle le tumelelo. Se seng gape re nyako tsebisa setšhaba gore ge ba o ka dia bjale tseba gore ba molao ba gona kgoro ya tsheko e tla be le gona ya motswa o swere gore neng kapa neng ge o dira molato ba go topa. So each and every role player who can play his role accordingly will have a safe initiation in our country. Parents have got their role to play. Mo profenseng ba nna le seabe ba ntse ba dirisana go efoga palo e kwa godimo ya dintsho. Ka 2023 ke ba rupisiwa ba le 10 ba ba tlhokafetseng fa ka 2024 e nnile ba ba rataro mme ka 2025 go tlhokafetse ba rupisiwa ba le babedi fela. Ba nna le seabe ba re ke dikolo tsa setso tse di kwadisitsweng fela tseo di tla kwaiwang fa di le mo molaong mme ba sa ikwadisang ba tla tshwarisiwa kwa mapodising. As PICC, we've registered all the schools that we have that are legally,
and we've gazetted them in the Mpumalanga Provincial Gazette. So the parents, if they want to check if the school is registered, they have to check with the Gazette. Then they'll know that this school is illegal. It's legal or illegal. We've took an initiative that all potential initiates are pre-screened before going to initiation school, so that if there are any conditions that are detected, any conditions that are found, initiates are given that kind of a treatment and further management. Offenses Timo, SABC News, Kwamhlanga, Mpumalanga. Motho re santse re le mmogo mme re santse re seka puo ya ga mopresidente Cyril Ramaphosa morago ga gore a itsisi fa a sintla a rola marapo o jaaka mopresidente wa naga go latela tshwetso ya kgotlatshekelo ya molaotheo. Mme a re o tla dira kopo ya gore tshwetso e sekasekiwe gape mo morerong o. Ga jana re tlile go buisana le mopalamente wa DA Karabo Gagau go tsibogela kitsiso ya mopresidente. Pato ya Ntate Ramaphosa ya ho isa review ya panele ya phalaphala ho review kapo tlhatlhobo. A se le jele tlameang hore le re thibele ho fihlela nqeng ya kahlolo kapo yona toka e leng hore tlameha hore parlamente e etse. Ke ka ho re etsang piletso ya hore ntlha tlameha hore etsa le ka potlako ho etsa bonnete ba hore parlamente e tseba ho tswela pele ka mosebetsi wa bona wa impeachment committee hore re hlahlobise dintlha kaofela. Sa bobedi, parlamente e tlameha hore e fumane legal opinion e leng hore ya hlalosa hore na di implications tsa ho tloha monana ho ya pejaneng di hokae. Ho ka sehlohong go etsa bonnete ba hore parlamente e kgona ho sebedisa mesifa ya bona ka tokoloho ya hore re tle re tsebe ho fumana hore na nnete e hokae tabeng ena ya phalaphala. Greater Bloemfontein Taxi Association e boifa gore kgatelelo e bakwang ke go tlhatloga ga tlhwatlhwa ya lookwane e tlile go ama bodirelo ka tsela e sa jeseng diwelang. Mokgatlo wa re beng ba di-taxi ba setse ba kgaratla go bona poelo morago ga go tlhatloga ga tlhwatlhwa ya lookwane. Tlhwatlhwa ya maeto a selegae kwa Bloemfontein e tlhatlogile ka diranta di le 3 go tswa go diranta di le 15 go nna di le 18 go simolola fa kgwedi eno e ne e rogwa. Phameng tsa bophelo di thefutse mang kapa mang ho sa natse hore o a sebetsa kapa tjhe kapa o kena sekolo kapa o kene kgwebong. Bapalami ba boetse ba hlalosa hore ba tobane le ditjeo tsa dipalangwang tse eketsehileng e leng se qobellang hore ba bang ba fetole mokgwa o ba o sebedisang ho fihla moo ba yang teng letsatsi le letsatsi. Athe ba bang ba se ba bile ba kgetha ho tsamaya ka maoto hore fela bophelo bo tswele pele. Ha re sa kgona le ho palama ka tjhelete re tlwaetseng ho palama ka yona. Ha re sa kgona ka gore e re amme haholo se anyane. Dintho di nyolohile, ha re sa kgona le dijo di nyolohile kaofela mama. E re amme ha bohloko buela modimo nnete ba. Ditjeo tsa ho palama dibese le di-taxi di eketsehile Bloemfontein. Pele ne ke tshela 400, nou yana ke tshela 6 or 7 ka letsatsi. So e re kabatile too much yone ntho ya petrol le diesel. Le ha mokgatlo ona wa di-taxi o re o ekeditse tjhelete e lefellwang ho palama, ba dumela hore theko e ntseng e eketseha e beha tshebetso ya bona ka mosing. Haholo re le setjhaba sa Mangaung, haholo ebile go tloa ka nako ya di-1 ha o no phamiswa price tsa kgwedi yone ne e fetileng re kopane le challenge tse ngata haholo. Batho ba rona ba sokola ha ba kgone, ba bang ba tsamaya ka maoto ke bona bothata bona ba go nyoloha mafura. Empa re sa ba koparetsa kgoeletso ho bona setjhaba sa Mangaung gore bothateng bona re na le bona. Magala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Dipula tsa matlaka dibe tse di bakilweng merwalela kwa Northern Cape mo dibekeng di le 2 tse di fetileng di amile bodirelo jwa temothuo ka tsela e sa jeseng diwelang. Lefapha la temothuo kwa profenseng eo la re lenane la moento wa bolwetse jwa molomo le tlhakwana le emisitswe nakwana kwa dikgaolong tse dingwe.
ya molomo le tlhakwana kwa Northern Cape e tlhageletse kwa Kurumane ka Tlhakole monongwaga. Ka nako eo province ya Northern Cape e ne ise e nne karolo ya leano la go enta dipersente di le 80 tsa leruo la naga. Fela ba ne ba abetswe meento. Jaanong mafelo a amegileng thata jaaka kgaolo ya John Taolo ga tsewe a emisitse lenaneo la go enta. FMD situation in the province is under control, although we recently had an outbreak in one of our districts, but otherwise it's under control. We are struggling with farmers getting their animals into the kraals in order for them to be tagged and vaccinated. A request was sent out by the Department of Veterinary Services in the Northern Cape for farmers to report back to say which farmers are able to get their livestock back into the kraals. Faisale ka nako eo go nile le ditshwaetso mo dikarolong tse dingwe tsa province. Jaanong jaaka mafelo a phulo a rwaletse, barui ga ba kgone go fitlhelela leruo la bone. Most of the farms which we are supposed to access are all flooded, but at least starting this week, I hope that at least some of the farms are actually accessible. We currently have over 100,000 vaccines that was allocated to the Northern Cape, and just beneath 50% was vaccinated on the animals, and we've got the rest, most of half of it is still in our possession, but we're leaving it for the second doses. Barui ba setse ba retelelwa ke go samagana le go runya ga bolwetse jwa molomo le tlhakwana. Tlhatlhwa ya dithoto tse di rekiwang e tswelela go tlhatloga, mme mebaraka ya kwa moseja e tswetswe ka ntlha ya bolwetse. Mo go tsa metshameko mopresidente Cyril Ramaphosa o tlile go tsena motshameko wa pula madibogo wa sejana sa lefatshe sa FIFA wa Mexico le Africa Borwa Seetebosigo a le malatsi a le 11 kwa Mexico City. Seno se tlhomamisitswe ke tona ya metshameko Gayton McKenzie. Motho di ne di le kalo tsa segonjono ga se latelang ke sepedi ka moso ga jana ke go tlogela le ke le bogile kgaje ka tsa maemo a bosa. Tla re kopana ga mo nakong e tlang. Sala sentle. Ke go leboga ke ya mogaetsho madimo re bone ponela pele a maemo a bosa mo bosigong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela pula e matla ka province ya ka Western Cape le province ya Eastern Cape mme go tla itemogela masarasarana a pula ka diperesente di le 30 ka province ya ka kwa Northern Cape. Re tswele pele re lebelle mo tsatsing la ka moso teng pula e ya tswelela ka kwa province ya ka Western Cape le Eastern Cape ka diperesente di le 80 mme go tla itemogela masarasarane a pula ba ponela pele a maemo a bosa mo bosigong jo gompieno ba tsebosa fa go tla itemogela Setswana mo bogareng jwa province ya ka kwa Free State mme go tlana le pula e matla ka kwa province ya ka kwa Western Cape le ga mmogo le Makhubu. Re tswele pele mme re bone mo bosigong jwa gompieno gape go tla itemogela diphefo tse di matla ka kwa province ya Eastern Cape le Western Cape ga mmogo le Makhubu a tla itemogelwa mo tsatsing la ka moso ba ponela pele a maemo a bosa ba tsebosa fa go tlana le pula e matla ka kwa province ya ka kwa Western Cape ga mmogo le diphefo tse di matla. Re tswele pele re lebelle mo tsatsing la ka moso teng go tlana le diphefo tse di matla ga mmogo le dipula le Makhubu. Re tswele pele re lebelle digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya Gauteng Pretoria tla be ke mo go digrata di le 23 Fastspring sone tla be ke mo go digrata di le 20. Re lebelle province ya ka kwa Limpopo teng Thohoyandou go tlana mogote ka digrata di le 31 fa Giyane lona e tla be ke mo go digrata di le 31. Re ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga teng Sekhukhune go tlana mogote ka digrata di le 32 fa Mbombela yona e tla be ke mo go digrata di le 28. Re ka kwa province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi go tlana le tlhabo ya letsatsi e tla be ke mo go digrata di le 29 fa Richards Bay yona e tla be ke mo go digrata di le 30. Re lebelle province ya ka kwa Eastern Cape teng Maletseng mo mosong e tla be ke mo go digrata di le 3 fa Mthatha yone mo mosong e tla be ke mo go digrata di le 10. Re tswele pele re lebelle province ya ka Western Cape teng George e tla be ke mo go digrata di le 17 fa Mossel Bay yona e tla be ke mo go digrata di le 17. Re ka kwa province ya ka kwa Northern Cape teng Apinteni e tla be ke mo go digrata di le 20 fa Kurumane yona e tla be ke mo go digrata di le 18. Re lebelle province ya ka kwa Free State teng Frankfurt go tla nna le tlhabo ya letsatsi mo mosong e tla be ke mo go digrata di le 3 fa Kroonstad yona e tla be ke mo go digrata di le 2 mo mosong. Re konosetsa re lebelle province ya Northwest teng Rustenburg e tla be ke mo go digrata di le 22 fa Mahikeng yona e tla be ke mo go digrata di le 20. Klerksdorp e tla be ke mo go digrata di le 20. Mogaetso ka gore le go tsoga magora ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.